Hodi. 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 Nia, uone ngengea tu munyumba ya watu hauyo hauna ko naenda. Hey, kuna kwa nini? Nukuri nashaka umuntu amfasha ngo andangira ahantu ngiye. Nariko ndarondera uwumfasha mwibarabara ryose. Ndi mpuzi y'urusangi ngaha sindahamenyereye. Nariko ndarangisha ngo hagira uwumfasha. Uko hata rusangi. Tunawajua. Mnakia mko mnajificha sasa wewe niko sijui niko refugee hivi mnakia mnatuiba tunawajua mama. Ni anaacha mama kwa nini? Tunawajua. Ukije ko umwanya untegereje urimo kurwana. Uri gupfa ikintu n'umudamu. Wani kama mwizi huyu. Mana turaho. Imana ishimwe kugeza hano amahoro. Twamenye byabaye iwanyu rusange twabyumvise ariko lakini vitu vilikuwa nasikia gusa iko sana wao uko bien wewe unaona mtu waifa uchafu hiyo sio kama mkibisi wa wapi nyuma naita sekose uyu mudamu uri kwitisha karafu gutya uyu mudamu musaza we niwe nyiri station zose zo muri aka karere urumva uyu mudamu ni manager wa station zose zirusange nubwo bagize ibibazo bimeze gutyo uyu nguyu ntuzigera wongera nabi guhohotera umuntu umuziza ngo nuko ari impunzi cyangwa ari ibibazo arimo cyangwa ukamuziza inkomoko ye urabyumva vraiment sitongeza mamangu nisamee vraiment misukua na jeune usinikatale bakoni patie sasa mamangu angalia injo natuma mimi naishi mamangu nta kibazo ibya essence ntugire ikibazo twese turakeneraniye abafise ama station n'abatwara imodoka tudafashanyije wumva twobaho gute ahubwo nshuti yanjye mfasha unjane kwa musaza wanjye